Gospodine Čuvalo, posebno nam je čast i drago nam je da ste gost Federalne televizije. Na samom početku ja bih vas zamolio da se prisjetite vaših normalno najvažnijih mečeva, a to je meč sa Muhamedom Alijem. Velika mi je čast što sam ovdje i što vam mogu govoriti o nekim od mojih najvećih mečeva. Kad kažem najvećih borbi, mislim na 2 meča protiv Muhameda Alija, borbe protiv Joea Frazera, Jerrya Correya, Douga Jonesa, Ernia Terrella. Tu je čitav niz boksera. Boksovao sam protiv 6 svjetskih prvaka. Pobjedio sam najmanje 20 boksera koji su bili među 10 najboljih u svijetu u svjetskom poretku i to je otprilike to. Imao sam 97 profesionalnih borbi, boksovao sam, da vidimo, rezultat mi je 78 pobjeda, od čega 71 nokautom, 17 poraza i 2 neriješena meča. I to je u suštini to. Bio sam kanadski prvak u teškoj kategoriji sa 21 godinom. Mislio sam da sam pobjedio Ernia Terrella za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Nisam dobio titulu, ali većina ljudi koji su gledali taj meč kaže da sam ga ja prilično lako pobjedio, ali nisam dobio titulu zbog mnogo uticaja ljudi izvana. Što se tiče mafije, Tony Accardo bio je veliki mafijaški šef iz Chicaga, a menadžer Ernia Terrella bio je čovjek po imenu Bernie Glickman i on je bio menadžer, pošto je Tony Accardo imao krivični dosije i nije mogao. U Sjedinjenim državama ne možete biti menadžer ako ste ranije kažnjavani za krivično djelo. Dakle, menadžer je bio Bernie Glickman. Bernie Glickman, and he threatened the referee On je prijetio sudiji time da će završiti u betonskom kovčegu na dnu jezera Ontario ako glasa za mene, a ista taktika primijenjena je i na mog menadžera Irvina Angermana. I njemu i sucima je zapriječeno. Svi su znali da sam dobio meč, svi su bili u mom uglu, svi novinari, svi predstavnici medija. A kada je rezultat objavljen, Ernie Terrell je bio u svom uglu, sjedeći ovako sa njegovim menadžerom i trenerom, i niko nije mislio da je on pobjednik, ali pala je takva odluka. Čulo se negodovanje publike. Ja sam bio uznemiren, ali takav je život. Ernie Terrell and Muhammad Ali were supposed to fight to merge the titles. Ali was the WBC champion and Terrell was the WBA champion. Tako su se Ernie Terrell i Muhammed Ali trebali boriti kako bi spojili titule. Ali je bio nosilac titule u WBC, a Terrell u WBA verziji i titule su se trebale spojiti da bi imali samo jednog prvaka. Međutim, Ernie Terrell se povukao iz meča nakon što su njegovog menadžera Bernia Glickmana pretukli crni muslimani, koji su se pobrinuli za njega kada je došao u ured sina Aladže Muhameda, Herberta, kada su došli u njegov ured. Herbert Muhamed bio je menadžer Muhameda Alija i on je došao u njegov ured prijeteći nasiljem Herbertu Muhamedu, govoreći mu da će, ako Muhammed Ali dobije meč protiv Ernia Terrella, završiti u betonskom kovčegu na dnu jezera Michigan. U svakom slučaju, sve što je Herbert Muhamed trebao uraditi je pokazati ovo. I momci iz Food of Islama, koji su prešli na islam u zatvorima, a radili su za Herberta Muhameda, nisu se bojali Tonya Accarda ni ostalih mafijaških šefova. Bili su dosta žestoki momci. Nije ih bilo briga za mafijaše. Oni su riješili tu stvar. Prebili su Bernia Glickmana, koji je bio na rubu smrti, smješteni u bolnicu, odakle je prebačen u mentalnu ustanovu gdje je na kraju umro. Nikada više nije vidio svjetlost dana. I zato sam dobio šansu da boksujem protiv Muhameda Alija kada je Ernie Terrell povukao se iz meča. Gospodine Čuvalo, ja bih vas zamolio da nam opišete Muhameda Alija kao boksera, kao vašeg protivnika. Prije svega, Muhammed Ali je najbrži bokser protiv koga sam ikada boksovao. Upućivao je brže udarce i brže se kretao ringom od svih mojih protivnika. Općenito, većina bokserskih stručnjaka smatra ga bokserom sa najbržim udarcima i kretanjem u teškoj kategoriji.
Da bih pobjedio Muhameda Alija, trebao sam ga izvući iz središta ringa, na konopce. To sam i pokušavao raditi veći dio meča. Kada bih ga prikovao uz konopce, boksao sam dobro. On se nije borio izbliza, uvijek je držao distancu. Ako mu se približite, samo bi vas pokušao vezati. Nije se borio iz blizine. Ja sam se pokušao boriti izbliza, doći u položaj da stavim glavu na njegova prsa, moje noge unazad i postaviti tijelo pod uglom od 45 stepeni, i ako bih držao glavu kod njegovih prsa, on me ne bi mogao udariti, a ja njega bih. To sam morao raditi koliko god sam mogao. Ali kada bih mu se približio, on bi me samo pokušao zadržati. Uopšte se nije borio, nego me držao i sprječavao moje udarce. To je pokušavao. Ali on je većinu štete nanosio izvana. Dok je držao distancu, bilo se teško boriti protiv njega. Zato sam mu morao prići, ali njega je teško pritisnuti, teško ga je stalno tjerati na konopce, jer se uvijek kreće, i zato sam se namučio da ga pritjeram uz konopce, ali upravo tu sam zadao najbolje udarce. Već stariji ljubitelji boksa u našoj zemlji su ne spavali noći i očekivali prijenose mečeva Alija, Frazera, vaših mečeva iz Amerike. 1970. godine, preciznije 8. avgusta. Vi ste u Sarajevu boksovali sa Michaelom Bruceom. Pobjedili ste nokautom u drugoj rundi. Tu i posjedujemo par fotografija iz tog vremena. Pored pres konferencije u prostorijama organizatora tog meča Centrotransa posjetili ste i fabriku mlijeka, odnosno sarajevsku mljekaru, i degustirali ste u to vrijeme čuveni sarajevski sladoled. Da li se prisjećate tih vremena? Yeah, actually I remember the times. It was kind of cute. I had the ice cream cones in my hand and I was passing them out to everyone. Sjećam se toga, bilo je simpatično. U rukama sam držao sladoled u kornetima, dijelio ih ljudima. To je bio lijep doživljaj, vrlo simpatično. Te lijepe fotografije podsjećaju me na tu posjetu ovdje. Pod tim mislim da sam bio u Sarajevu, a moja rodbina iz Hercegovine je došla na taj meč. Nakon što sam u drugoj rundi nokautirao Mikea Brucea, oni su me na ramenima pronijeli od ringa do slačionice. To je bio sjajan doživljaj. To mi se nikada prije nije desilo. Nikada prije nisam vidio toliko rodbine na jednom meču. Sva moja rodbina je bila tu i bilo je prilično uzbudljivo boksati u svojoj pravoj domovini. Mislim, Bosna i Hercegovina je moje nasljeđe, da tako kažem, i zato kad sam ovdje, osjećam se kao kod kuće. I dok sam tu, spremam se za meč i tu sam sa desetinama čuvala, više desetina njih. I lijepo je boriti se u takvom ambijentu, lijepo je boksati u Sarajevu. Ili, ako sam se trebao boriti u Mostaru, znao bih da bih imao mnogo podrške domaćih navijača. Znam da bi me ljudi ovdje 100% podržali i to je sjajan osjećaj. Nikada nisam bio dočekan bolje nego za taj meč koji sam boksao u Sarajevu. Svi u publici su me bezrezervno podržavali. To je zaista jedinstven osjećaj. Gospodine Čuvalo, prije mjesec dana ovaj svijet je napustio veliki bokser i veliki vaš protivnik Joe Frazier. Ja, Joe Frazier je bio prijatelj od moj američkog sredstva. I had some English one. Yeah. It's funny, I fight Joe Frazier. To je čudno. Boksao sam protiv Joea Frazera, a kada se borite protiv nekoga, pokušavate ga dotući. Znate, on vas pokušava oboriti, vi njega, ali sa nekim od momaka protiv kojih sam boksovao, postao sam prijatelj. Joe Frazier je bio jedan od mojih prijatelja. Zvao sam ga svakog dana, svake godine na njegov rođendan. Ne mogu se sada sjetiti datum, ali mislim da je to bio 12. februar, 12. januar. 12. januara bih ga nazvao i poželio mu sretan rođendan svake godine. On bi me nazvao kad god sam imao problema u porodici. Sjećam se da je moja supruga jednom javila se na telefon i rekla: George, tražite neki Smoking Joe. Nasmijao sam se jer nije znala ko je on. Ali eto, upoznao sam je sa Joeom prošle godine na 55. rođendan moje supruge. Bili smo u New Yorku. Bio je dobar momak. Bili smo pravi prijatelji, osim prije i tokom tog meča.
To je bio težak meč u kojem mi je stradalo oko i sada imam komadić plastike, silikona, koji drži moje desno oko. Čudno. Ali borili smo se, pokušali jedan drugog dotući, a na kraju smo postali prijatelji. To je nekako neobično, ali takav je život, to je boks. Joe i ja smo bili dobri prijatelji. Bilo mi je jako žao kada sam čuo da je bolestan i ispunila me tuga kada sam čuo da je umro. Kada sam ga vidio godinu dana prije smrti, dobro je izgledao. Nije se vidjelo da je bolestan, ali obolio je od raka jetre i kada imate takav rak, jako je teško preživjeti. Umro je 7. novembra, a nedugo nakon toga otišli smo na njegovu sahranu u Filadelfiji. To je zaista bio dojmljiv događaj. Više od 4000 ljudi u crkvi. Tu se okupilo mnogo poznatih bivših boksera, među njima i ja, Leon Spinks, Larry Holmes, Muhammad Ali. Pokušavam se sjetiti ko je još bio tamo. Jerry Cooney i mnogo drugih ljudi koji su došli da odaju počast jednom velikom bokseru, Joe Frazier. Prisjećam se iz tog vremena jedne anegdote. Imali smo priliku sjediti uz jednu kafu i vi ste me pitali koliko treba vremena taksijem od Sarajeva do Ljubuškoga. I kad sam vam rekao da je to 3 sata, vi mi kažete idete da, koliko se sjećam, posjetite svoju tetku. To su već bili večernji sati. I bili ste u posjeti vašoj tetki i ujutru ste stigli na pres konferenciju u Sarajevu. I had to go see my aunt, my mother's sister. Very important for me to see her because I don't have that. Morao sam posjetiti moju tetku, majčinu sestru. To je za mene vrlo bitno ovdje, jer rijetko imam priliku da vidim tetku koja živi ovdje. Dok sam tu u posjeti, ogriješio bih se da ne iskoristim priliku da vidim moju tetku. Da sam tu, a da je ne obiđem, osjećao bi se grozno. Ali došao sam ovdje i vidio sam je i bio je to predivan susret. Bio je to divan dan za mene i uživao sam u tome, baš kao što se radujem što ću vidjeti neke od mojih rođaka nakon ovog intervjua. Otići ću u proboj i posjetit ću mnogobrojnu rodbinu. Vodim svog dobrog prijatelja, Majka Simona iz Turana. Rekao sam mu da mora doći u Hercegovinu i vidjeti moju rodbinu, jer nemam je toliko u Kanadi i zato kad dođem ovdje to je divna prilika da posjetim svu rodbinu, koju inače vrlo rijetko viđam. Danas će biti divno, baš kao i početkom 70-ih, kada sam došao obići rodbinu u vrijeme održavanja meča. Neposredno poslije okončanja vaše blistave karijere u boksu vi ste počeli da se bavite i menadžerskim poslovima. Iako me ne vara moje sjećanje, nekih 1977. godine vi ste u Sarajevo doveli jednog boksera iz Kanade koji je boksovao sa Marijanom Benešom. Bili ste i gost u tadašnjoj televiziji Sarajevo, što je za nas zaista bio jedan veliki događaj, pa i to smo zabilježili i sačuvali za naše uspomene. Da li možete reći nešto o toj vašoj karijeri menadžera? First of all, I've managed a few fighters after I quit boxing. Bio sam menadžer nekoliko boksera nakon mog povlačenja iz ringa. Vodio sam Razora Radoka, koji se borio protiv i pobjedio Mikea Lightheada, nekadašnjeg svjetskog prvaka. Nakon toga smo se razišli, a on je se još borio protiv Mikea Tysona u 2 velika meča. Oba puta je izgubio, ali je dobro naučio Mikea. Mike Tyson rekao je za njega da je najjači udarač protiv koga se borio. Pored toga, doveo sam i jednog borca da se ovdje bori protiv Marijana Beneša, momka po imenu Kenny Northrop. I, ne, izvinite, bio je to Ron Deraš. On je zadavao muke Marijanu tokom jedne runde, a ja sam mu rekao, kad se boriš protiv ovog čovjeka, moraš paziti jer ima ubitačnu desnicu. Samo se skloni s puta njegove desnice i pređi na svoju desnu stranu. Bježi od njegove desnice. Dobro je to radio nekih rundu i pol, ali čim je stao, Marijan ga je kaznio, bum, jedan udarac i pao je kao svijeća. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gotovo.
To je bio kraj za Ronija. Pokušao je, ali nije. Znao sam da će, čim ga je Marijan zakucao, sve biti gotovo. Marijan Beneš je zadavao strahovito jake udarce. Imao je eksplozivnu desnicu, a momak kog sam ja vodio dobro se držao rundu i pol, ali čim je stao, Marijan ga je pogodio desnicom u vrh brade i on je pao. Za kraj i posljednje pitanje ovog našeg razgovora, ja vas najljepše zamolio da nam kažete vaše mišljenje o današnjim šampionima Vladimiru Vitaliju Kličku i da nam kažete vaše mišljenje o boksu kada ste vi boksovali, jer se smatra da je to u stvari i najljepše vrijeme profesionalnog boksa i današnji profesionalni boks u teškoj kategoriji. Kažu da je zlatno doba u teškoj kategoriji bilo tokom 70-ih. U 60. i 70. U tom razdoblju sam i ja boksao i tada smo imali najveće prvake u teškoj kategoriji svih vremena. Uz dužno poštovanje Kličku i mnogim drugim, ali tokom 60. i 70. imali smo Muhameda Alija i Joea Frazera, Sonja Listona i ti ljudi su, mislim, predstavljali eru koja je zasigurno bila najjača u historiji boksa. Vodile su se velike borbe, pune akcije. Znam, ljudi me nekada pitaju šta mislimo o braći Kličko, a ja im kažem, oni su vrlo efikasni u tome što rade, oni su veliki, snažni, imaju veliki domet, ali oni usporavaju borbe i drže borbe pod kontrolom najviše zahvaljujući njihovoj visini i dohvatu i usporavaju mečeve do tempa koji više nije tako uzbudljiv. Znam da to Kličkovi možda ne žele čuti, ali tako to oni rade, usporavaju borbu na njihov tempo, obično se naguravaju u ringu, kontrolišu borbu tako što je usporavaju, guraju se, udaraju protivnika sa distance i onda odjednom sjevne snažna desnica i vrlo su efikasni u onom što rade, ali nije ih uzbudljivo gledati. Oni nisu poput Joea Frazera, nisu poput Muhameda Alija, nisu poput Mikea Tysona, Floyda Pattersona, Sonja Listona. Ti momci su zadavali udarce, bili su dinamični, mnogo su radili, ali Kličkovi ne rade mnogo. Ali oni jesu djelotvorni u onom što rade i zato ih ne mogu kritikovati u tom smislu jer postižu rezultate. Ali time ne boksuju uzbudljive mečeve. Kada ste gledali borbe Joea Frazera, to je bilo uzbudljivo. Gledati Muhameda Alija u ringu bilo je uzbudljivo. Borbe Floyda Pattersona bile su zanimljive za gledati, a jednako uzbuđenje pobuđivali su i mečevi Sonja Listona. Međutim, Kličkovi jesu efikasni, ali nisu uzbudljivi. Ne volim što to moram reći, jer sam upoznao Kličkove, zapravo jednog od njih, mislim da je to bio Vladimir. On je jako dobar momak, obrazovan je, pametan, ali nije ga uzbudljivo gledati i to je jednostavno činjenica. To je sušta istina. Gospodine Čulovo, najljepše vam zahvaljujem za izdvojeno vrijeme za gledateljstvo Federalne televizije. Mnogo vam hvala što ste me pozvali.